Бүгүнкү биздин Андрея Санкул экөөбүздүн маегибиз орозо жөнүндө. Орозо буюрса ийгиликтүү аяктады. Дүйнө жүзүндө мусулман аттынын барлыгы бул жолу ушунчалык активне орозону өткөздү. Орозого мен түшүнүгүм боюнча, элдин түшүнүгү боюнча абдан авторитети жогорулап кетти. Түшүнүп калды, бул байдалуу, абдан керектүү орозо экенин элдин баары билип калды. Ошон үчүн жылдан жылга буган кызыккандар, орозого кармагандар өтө көбөйө баштады. Жалгыз эле мындай пример кылсак, мына биздин улуттук хирургия борборунда 90% сотрудниктер орозо кармады. Санитарка, сестра, врачтар ушундай активный бүт кармады. Эми бул орозого мен баягы врач катарында, Лукман эке катарында эми көпчүлүк элдин эле түшүнүгү ушундай болуп калды го. Мааниси чоң. Эмнеге? Айрыкча адамдардын ден соолукка абдан керектүү нерсе экен бул. Bir ayın içinde adamın organizminde bayağı faydası yok ketken ziyanlı bu şılaklar öte köp болады. Uşunu tazalaydı eкен. Anam oradaki davleniyesi var ki davleniyesi ıldı düşüyor eкен. Uykusu oladı eкен. Anam o nervный sistemасы тоже ушунчалык жакшырат экен да. Kan tamırı öz oruna gelir eкен. Anam o adamlardı, ayrıkça kişinin yaş ötkönlerdi, öte kıynagan zapor. Özü zangday albay, uşunday kıynalat da, al baştan öte atkan derse, mına uşul zapor dağı özü zangdap olup kaladı eken. Mına uşunday baydalı jagı, bulucu, har bir böyle koroza karmagan ülü baydat. Uşunçalık jakşı sezip kaldım, оңолуп калдым, баскан турганым бар орында баягыдай мурункудай раздражительный нервный бар оңолуп калды деп. Бул чындык. Буган азыр элдин баары ишенди, ошон үчүн орозого жасаган мамиле артыкча болуп калды. Ишеним жакшы, өтө жакшы болуп калды да. Экинчи менин түшүнүм боюнча Бörek baştalganda ele, uşul muftия, adır uşu bizdin moldalar uşunçalık gramati eken, uşu muftiyan iki jol leksiya okuğunu okudum, hem okmuş. Mınday sayragan okmuş muftiyanı görgön emesmin. Hem mınday kişini bir çoğun üniversiteye rektor kılıp koysa da bolguday eken. Uşu men şungadan ikinci, en baydalısı. Uşunda aytti. Uşu bir ayın içinde bir-birini siylagıla, bir-birine jaman söz ayta görбөгүлө, bir-birine tok jakşılık, kolunardan gelgen jakşılıkты ayabagıla. Uşak süйлөшпөгүлө, biröge jaman aytpagıla, uğuru kılbagıla, iştarlık kılbagıla, biröge aram oyuңар bolmasın. Anan Bavrekim Biröğünün bir demesi tartıp alayın, yolup alayın, eптеп sorayın, uşular toktosun. Bir ay ıntımak bolsun. Hem bir jakşı aytkan jeri, hem al barыбыздын ele başından ötüp жүрбөйбү, ilgeri giyin tarınışıp жүрgön kişiler, bir ay, bir yıl, 2 yıl süйлөшпөй kalgan tuğandar, joldoşlar var. Uşular esiňerge gelip, uşul oroz aytda bir-birine geçirgendey boldu. Bir-birine geçirip kayra tuğan, kayra joldoş bolup ketiňer sürayım. Hem bulukmuş. Mına men bir primer aytıp keteyin, men öz başıma atkan. Men morun tanlegişine boş oyumda var ele, anan uşul aytkandan keyin men birinci okuçu olam. 40 yıl boldu o. 40 yıl emal özü bir top aşıpka getirip oşondan bizden aydalıp kettiler. Keyin magan bir top ele hareket kıldı, menin bir top nervimde korotkon. Oşo boydan meni şu alama tarıngan boydan
40 yıl söyleşken yok ben. 40 yıl. Ben ministrlik yargımı sepapıtka kıldı, elde işte yok ben bolbaya koydum. Anan kiyinçelik hem jaş ötüp baratat. Oyloş şu ola benim başıman gez benim başıma gele başladı. Bu hazır 87'de. Akram Feriniz degen. Kırgız Respublikası yok. Kırgız Respublikası Batırı Soyuzga Respublika deputat bolgan. Özük kak Şirukav'dan tıngala. Uşoyda ben katlarınıp köp süйлüşpe kalgan ben. Anan şu başıma gelip sesime düşüp koy. Devanan özüm birinci. Baştap ızvant ettim de. Izvant ettim. Ernest, men bolgan tarınçım kapam büttü. Men geçirdim dedim. Anan dedim kaldı. Ertesi bir iki kirurg beni jetip geldi yapmış. Koz görüşüp, abdan gözden yaş alışıp, emi şunçalık borum ordu, bayakı akramı yok. Bul özü sportsmen, gimnast, bulçunlarım onday bir öz yok. Süyle elbet, iki yolu infark oldu. Sözün düşünün yok mun. Anan aytkanlarla ata birinci muallim şunu düşündüm. Süyle elbet, kulağı dokmaydı. Basalmaya kaldır. Anan kuşumda şu 20-30 yıldan beri şu Çüski balitsiyada zavet şu kirurg olmuş değil. O şehirde yaşaydıkken. Bunda üy bile de yok, tuğan da yok. O şu balitsiyat kabinetinde yaşaydı debukçum. Anan hem karayı başlığında benim başıma ötüp atmıyor. Bu 87 bir ukot gerekti. Ukot gerekti. Hazır turuş, oturuş, basış, turuş kıyınele olup kaldı. Onun için yardımcı gerek. Men üy bilem baldarım, balam, özümde işlegen baldarım, beni alakanı sal öyle bağıp atat. Bular bolmasa, hazır kıyın, basış, turuş, oturuş. Hem uşan oylap, bul beşirani kim karaydı, 87 olsun, iki kirurg bala eşlik beliptir, alarga ayttim, kim karab atat? Kim yerden beri etsem, biz yerden beri bağ atat. O yaylen ayınlar emme. Kança yaşarız em belgisiz. Mınday bolganda kişine göz salıp karalaşıp kaldı. Yok Mehmet ağay, biz karayımız, biz pek oyt etmeniz dedi. O şunu menen ayavay söyleşip öte kapa oldum, borum orup kaldı. Görünüş abudan jalka. Aman bol aylanayın dep betneni öp, beni televizyon gördün orga reklamadan. O şunu menen büttük. Özümden bir çoğun yüktü alıp salganday bakımda. Anan hem cankım olduğunu aytısında. Bir ay uşak aytpa. Uşak aytpa. Biröge jamançılık kılba. İştarlık kılba. Mamlekettin bir ön dünyası sartıp alam degen jaman oy bol. Hem bir ay dedi. Hem bir ay. Bir ay sınavdan ötsün degen ne oldu da. Anan hem sınavda hem prezident. Bu televizyon günü koku atmayız. Korrupsiyaga güçümüz yetet, akılımız yetet, bilimimiz yetet. Korrupsiyanın yok. Korrupsiyaga yol yok mından erdi. Ondan biraz hani trolle kayra balança kişi kamaldı. Günü 4-5 kişi kamalı vardı. Mına. Prezidentin aytkan akıllı, eldin akıllı. Kevir kişiler için pol köpek. Bileval. Sayrayı ver, men bilgenimle kalıp. Hem günüge 4-5 hem de ayılı gün. Hem ben daya jalan kışlar. Hem bul oşol kamalı batkanları. Her biri jogorku bilimli kişiler. Öte akıllı kişiler. Umlu kişiler. İşti bilet. Bular tülkülerдің tülküsü, kuzgunlarının kuzgunu. Bu adamlarda oңой менен adam жеңе албайт. Bular samınsız
Любой тишке girip çıkıp кетет. Hem ушундай страшный кишилер көбөйүп турду. Hem ушулардан эми жакшылап айтып камап атат, ал төлөп атат. Эми камаган жакшы. Жана төлөп атат. Булардын суроосу боюнча фамилиясын намысын айтпайлы коелу деп атабыз. Ой, ошончолук миллиардды миллионду уурдагандан уялбаган, эми атын чыгаргандан уялабы. Булар мен түшүнүп турам. Эми өзүнүн собственный жон терisi менен тапкан акчасын берип атат. Арам акча. Элди соруп, канын соруп жыйнаган. Эndi ошол арам акчаны ыргытып жиберип басып кетип атат. Свободно. Эч ким билбейт ким экен. Ошон үчүн мен ушул башынан эле парламентте жүргөндө эле менен ушундай болчу. Эми булар үчүн кээ бир ушундай жүлүктөрдү эч ким оңой албайт. Камап деле бүт метод болду. Ошон үчүн мен башынан айтып келатам, ушул атууну калтырыш керек. Атууну калтырыш керек. Ой, аткандан жылыга көп болсо 10-15 киши кетет. Андан Кыргызстандын эли азайбайт. Ансыз деле эми ал табигаттын кырсыгы, наводнение, землетрясение, көчкү атат, өрт болуп атат. Эми ал табигый кырсык аны эчтеке кыла албайт экенбиз. Анан боуларга булар жылына 10-15 киши атылат. Андан ошондой эң кичине тартип болот эле. Мен өткөн жолу да айттым, мурунда айткам, чыйылдатып жаш балдарды зордуктагандар. Эми ушулар киши. Муну кантип киши деп айтып бул жырткычтар дейт Арыстанга. Жырткычтан ашкан жырткыч şu adam. Анан эмне үчүн аяш керек ушу? Ушундай желме болдарды. Ошон үчүн мен дагы бир да айттым. Парламентке да айтар элем, ушуну карап чыгып. Болгон методдун барын колдонуп эчтеке результат жок. Мындай кишилерди атып жоготуш керек. Мен даже предлагать еттим. Бул оору кишилер, соо эмес. Оору киши. Ошон үчүн парламентте ише оорусун аяктырыш үчүн докторго жибериш керек. Мен уялбай айтып атпайм, карып калсам да. Ошондой оорукчал киши лечениеге жибердик деп биздин улуттук хирургга жиберсе, мен калган лечениесимен телевизор чыгарып, журналисттерди чыгарып, документально көрсөтөлүм кандай биттеш керек булар. Биттеш мен орусча кастрация кылыш керек. Ошону бүт телевизорго көрсөтүп, кандайча кастрация кылат. Моментально ошол зордуктаган мыкаачылар жоголот эле. Андай эмне? Атуу жок деп атпайлы койсун. Зато түрү калат. Жаңгыдай жалаштыкты кыла албайт. Андан кийин бая биттеген атты букаларды көрүп жалдырап отуруп калат. Ургачыны карабайт. Тиктеп талдын жөнүндө отура берет. Атуу жок. Бул бир метод эле. Ушуну эми ансыз авра какмак буягынан айтып атсаң буягынан чыгат эми. Күнүгө президент айтып атат. Коррупцияга орун жок. Күчүбүз бар жер. Кана күчөп атат. Эмже молда айтты дегенде. Ушу бир ай ушу мен да ойлодум эле. Бир ай жаманатты ызычуу анамына болбойт коет. Анан мен өзүмдүн ушул 70 жылдын ичинде өмүр бою мен милдетим адамдын өмүрүн сактап калуу, ден соолугун сактап калуу болуп келбедиби? Ушул 70 жылдын ичинде мени капа кылган, мен таарынган 5 киши болду. Аларды жаңы министр, ректор, буларды мен өткөн жолу интервьюда толугунан айтып кеттим.
Uşunun içinde jankı Naken Kasip degen var. Bizim murunku ministrimiz. Uşul öte kapa kılıp men keyin internetten toluğu menen berdim ele. Bunu Naken okup turup magan gayrıla albayt. Menin jakşı görgen balam ösüp kelen. Ernest Tilek degen. Hem bu mamleler bolsa gerek. Uşotsam Ernest Andrei Asankolov sopuyu bir koyup geldi. Ernest ayttı. Ağay bir sıram var. Birini tapşırım. Aytaverdi. Şunaken kasıyıp suranı atar. Menden uşunu alıp salsınlar. Ağayınar kayıp aldırıp salsınlar. Emi maitbay Ernest tara çıkılattı. Anadem men babacı Andrei Asankolov bu Ernest Tilek ököten benim birinci baldarım. Men şengen baldarım. Ököten ölçükmen etkan baldar. Menin niyetim maksat. Men jakşı görgen işengen baldarıma nikılda karşı bolbayım. Ras aytıp atkanda ene soran siler kандай etsem şunu aldırıp öyle salsanız deyip al salgıla dedi. Momental targavayt etmey yok al salgıla dedi. Al saldı. Ona emi bunu dile okuyt ko. Bu internen dile naken okuyt. Nakenge sever. Agar uşul muruna men aytkanım barlığı çındık, bir jalgan söz yok, bir uşak yok. Toçna, özümdün gözüm menen, kulağım menen okkan sen jasagan işler. Sen oşonu bilip durup magan piramut menin gözüme karay albaysın, atkreti ayta albaysın. Oşon için men sagan bergen sebep. Agar oşol men aytkan internet uşak bolsa, жалған жерінен жава жапқан сөздер болса, лишний bir каталык болса, анда мени Кудайга кой. Анда Кудайга койдум деп коюпчу. Мен эми экөөбүз соттошпойбуз, адвокат анамына деген болбойт. Кудайга койдум деп. Агер ошол мен айткан менин оюм, сенин оюң 100% чындык. Аны өзүң билип турасың. Эч кимге seni doпрос kılıp silet yürüp atkan yeri yok. Oşonu öyle 100% tura. Agar şu 100% tura olsa men navarot seni Kudayga koydum. Başka çıkanda işte aytarım yok. Bolmasa sende çiğ adamkırçılık kasiyetin kalsa özün öyle. Ay Mehmet ağay. Emi жаңылыштык, акмакчылык болуp кетиптир. Кетти го. Ко деп кой. Кетип калды го. Ошон үчүн кечирип койсоңузча, мен моментально сени кечирмем. Моментально кечирет болчу. А бу жолу эмне? Бу жолу Ernest менин баламды уважать эткен үчүн, Ernest айткан үчүн, ошон үчүн мен айткан интервьюни ток синемайт. Интервьюни ток синемайт. А сени кечирген жокмун азыр. Ошол муну деле сен окуйсуң го. Анан эми болот экенди. Эми кийинчерээк. Мен айтпадым жаңкы 70 жылда ошол 5 киши менен өтө кабылардын баарына ачык эле фамилиясын болгонун баарына айттым. Ар бирине мен кенеде жаманчылык кылган эмесмин. Току мен жакшылык кылгандар. Анан эми 96-га чыкканда кийинчерээк маған дабир абдан жакшы көргөн 40 жыл биргесип иштеген, семпендешип көрбөгөн, бири-бирибизди эл бары билет, ага ини катарында. Мамилебиз ушундай болчу. Эми мен көп деле адамдан көп жаңылышты кетирчи эмес элем. Болушу бар экен кишилер.
ömrü boyu mamday maske tağınıp jirip, kezikkende zıpıldap jirip, arjağın deyim nöylerim bilbeydigez. Bul bala menen 40 yıl birge sempendeşken jokpuz, birbizge niyetimiz yakşı iş boyunca. Bulardan boyunçanın Sulcevni kariyeri boyunca men emgegim öte zor öyle. Anan hem giyinçerek gelip buladı geldi. Bul bula akademike beret. Akademike. Ötkön yol akademikten vыбор bolmadı prezident berip. Oşanda ötpey kaldı. Ötpey kaldı. Biroq bul ayağına çemen hareket kıldım. Biroq ama bayakı akademiklerden köp ekeleze palacede golü salıp kaldı oşer kalğanı. Oşol. Как будто бул Служебный лестницадан men буган кылган жакшылыгым öte zor. Аны өзü de bilet. Анан мен муну мен академик кылам деп милдетин алган эмесмин да. Uşu men жакшы көргөн балам кыңкылдап ар жак бери жакта мен жөнүндө тескери менелерин айта баштады. Муну айта баштаганда ал деле жаш бала эмес, 80'e карап калды. Oğruna zamanla tarttı. Oşon üçün emne tartı var eken bilbeyim. Men bir top oşonu oğu alıp bir top hareket kıldım özümenen gezgip süйлөшөйүн işte. Dacı elektirdi. Endere Orozbayeva'na araga salıp vay biz sağın başı çıkırç el yurtqa jayбай mangday teske senin gözünçe süйлөшүп alalı. Men sorayın, vay bala menden emne jamançılık gördün. Emne zarın var. Aytıp berçi. Balançı birden de men moyun manday jok. Anday jok öyle. Bul jaş kelgende bayakı chirurglar dagı birden malumat etkende sözgө kalbayın degen oy menen eşşaga çıkargan dele jok olam söz. Ananım ayağında aile etkende men kat yaz berdim özüne. Özüne kat yazdım. Bolgon. Öyle bala dedim. Kayısı karateke süz senin dep yazdım. Barın yazdım. Tımtırs. Bul emne derti var eken men düşünmey oldum. Men oyladım bele. Şu katты okuğundan keyin ança mınça aklı işi kalsa kavarlaşat cevap olsa ağay menden kemçilikler ketip kaldı geçirip koyup suraydı tımtırs. Emi şunday adamlar bula degende. Emi kıskası bu öreki Orozobuz kutlu olsun, kutlu oldu, jakşı öttü. Köpçülük elge. Bul menin düşünügüm oyuncu. Bul em adamdı darılıda kirurgiya, terapi, köp massa dar dermekler var da. Bul Orozo densoluktan birden bir en jakşı istoçnigi bolup kaldı. Bul emi elin aytışı oyuncu, elin işenimi bolup kaldı da. Oşan için aman bolsa ama Orozo mında neredele şöhret ko. Mana bugün ploşutta namaz okup, Kur'an okup taraşıptır. Ben görmeye kaldım. Prezidentimiz daha katıştı deydi. Bu yolu men bayakı Aksakal Lokman Eka katarında ardayım aytıp geletem. Prezidentimiz şunçalık talantlı, işti bilgen, okmuştay adam jolukuştu. 2 yılın içinde ne degen özgörüler, iyilikler bolup geledi. Buna bari Orozoga uşunçalık köngül berip, özü katışıp, har bir şuna gerisi özü katışmadı. Magan men очень жалко, обидно. Uşu kişinin sözünü ukpay, jankı korrupsionerler öz bilgenin kılıp, bu emi adam emeslerdi.
Bular başından göngen emeler. Kanına singen emeler. Bulardı oňoý menen toktu. Bayanın biri uzaşna etti biri. Oy karıp seneren balak. Başın ırgıta çapsan, ertesi şunday baştıra kaldı. Ukmuştay sırav ne? O diyor. Ukmuş aytdı. Emal dile canı güygönden aytı ödet. Mına men dile Lukman eke katarını aytı ötmeyin mi? Ömür boyu adam den sol. Gumanный profes deyip biz. Uşunday adamlarga men gumanныйлыкты görsetmeytilim. Gumanlıkты görsetmeytilim. Bunu kanlardagı uş 96'ga çıkan emi adamların ömrünü tilep kalıptır. Atu dep dağı çıkanlar bolat. Çıkanlar bolat. Ondan magan emniyeti salışın. Hani magan bar ver. Evet. Oşan için Arazavut kutlu olsun. Yakşı etti.